paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Angay, anya day tararamida. Pagbalaybayan man di antim. Anya! Ay, nga tumutay. Na, Di na magawat day ta pagbalaybayan. iso nga ron ti dakas na day takwarab. Siyak mat kanon ti para balaybay ni antim. Apay ngay asika. Iso kanon ti para galgal. Ket siyak kanon mo ti para gawgaw kan para bilag. Kaya't nasawain. Ag tinulong kayaw iti trabaho dito'y balayaw. Ay, mayat no kasta. Saan mat kanon? Anya ngay, Isak ti para indaw, para lampaso, para walis. nagadown. Wen, di antim lang ti para luto. Ay, kasi kang rod no kasta ang kay. Ay, ay. Ado ti trabaho. Nay, apay ngay asikamat ti gumatang iti sukaken asin maribanang. Sigud mat ngay babaon mo ni Kapitan Nukwa. Ay, syak itan mare. Saanan nga iso ti paragatang ita. Sino katakon ti trabaho na? Na, apay ngay asino katam. Kasano? Naglagan ti trabaho na. Gumatang la iti Ricardo, nalpasan. Inton kwan, agkuy-kuya ko yan. Syak aminan ti agaramid iti trabaho. Aya, Ay, para gatang langan ti trabahon na iti agmalam. Siyak, pusi-pusak a pusipos. ay sabagay matkit di Isu apadasen na mo't ita ati aginnaw, aglampasaw, kas kada agwalays. Nagpartakan amangan, inteng. Nga rod antay, sakmula sakmaul. Ay, inteng Ang mga nuuray na tamalukong kat maigon mo. Dalpas. Na, Nalpas kan anangan ang kain. Una, nagbiitan. manumit lang iti mga. Maudi ang mga naginaw. Anya, Isumat lagayam a pinartakam tinangan. Tadi mo kayap ti aginnaw. Isumot day tati di tapakin kinaawatan. Tama udi amalpas amangan, isuti aginaw. apay ngay adidak binagaan nga dagayam nagtungtungan nyo akasta. Dap na pinartaka kumamot tinangan. Pasensya ka na. Sikat aginaw, tana udi kamay, kweraw. Malaman Agalas 5 pay laeng, Kapitan. Ay, agawin akon. Nay, ada ka di samsambutam. Agap apura ka matain. Ay, delikado ti maladaw nga agawin. Kan ado ti aramidak. Ay, wine, agwalis kan sapay iti arubayan niyaw. Ay, pakanak pa dagiti manukan pataw. Kano saan mo ang maaramid na gitangay? Ay, di nakmat ilutuan ni Banang itimakan. Inarigatan ti mabisinahan. Mala, agawid ka nga ruden, Kapitan. Sapay karni ti baka tinakitak a pinalingki na itay. Ay, anak suga. Ay, thank you Banang Dungo. Tanaimas tin lutom asidaay. Sa kalaag, thank you. No naimas ti ipasangukan ka asidaan. Ay, nainak agidan. Nagbrush kan? Ay, wunan niya. Ay, ingka pa'y agbrush. Agdardaras ka manan. Una. Ay, narigatan ti maladaw ang maturag. Tano si kati maladaw nga agreeng, si kati agkupin itinagidaan. Titungtungan ta, numaaldawan amarieng. Ay. Iso ti agkupin. Kasjay aya. Wan, nala, ingka agbrush, sakbay ang maturog ka.
Uncle, Eh, agkup-kupin ka pa'y langit inagidaan niyaw. daldawanak mo tin anaring. Nadusa ka manan. Apay nga minasaan ka maring nga masapa. Wen nga rod Ah, taraok at taraok dagiti manok, ngam di ka pa'y lamarieng. Darasam tagkapitan, Uncle. ijak pa'y mabalintag kape kwarog. Tapay. Ing ka pa'y agdigos. Ah. Awan pa'y mo't na itatang adigos mo, Uncle. Ay, nalamiis ti pagdigos na kwarog. Ha? Ay, so tigong gunana. At naman na naaramid mo abasol, Uncle. Di mo pigsaan. Apay aya. Ha? Kat no na isbuan na ti sapin na idirabi kwarog. Isumot lagaya, madusaan na kaniantay. Ay, agdaya per kalangan, Uncle. Madimot day taang ibagbagap. Ah, Ala, partakam kit di inteng. Takalpasan ang makadigos ka, labaam ti inisbuam nga ulas, kan ap-ap. Kwa nga men. Nagtagtagain pa. Nga umis-isbo akampay iday. Pimay sumutun. Ay, una yan, Kapitan. Kaasi ka mo. Big aglablaba ka. Siya pa'y nagpuskul mat na ito'y ulas alablabaak. Kunak man nun ni Mariba ng tipara laba. Sumut at talaga. Kahit apay ngay ngarod asikat aglablaba. For special occasions la ka no. Ah, kasta. Bala, agan anos ka ngarod nga aglaba, Kapitan. Nalabsak mo't ni Kapitan nga aglablaba, Maray. Adaman siguro tinubngar na paglintagan di tabalaydan Iso pinaglabada man ay. Ay, kaasi mo. Kastada kan ni Kapitan. Nabingay-bingay ti trabaho dang agasawa. Sana kas ide ani amin maribanang ti agtrab-trabaho. Mayat data. Tapno mo ni Kapitan anarigat ti agtrabaho iti uneg ti balay. Kat no saan amalpas ni Kapitan dagiti trabaho na, at dadusa na, Maray. Ay, no kasta. Diyay pa naglaba na. Iso ti dosa na, Maray. Win Maray. At da siguro inaramid na ba, Saul? ay na. Ay na, Uncle. Makapakatawa ti buy-buyan ta. Uwan ka Ay na. na. Ay, pirmi ti katawa ka. Permi mo tila ko. Uncle, kuslasan sa mo ito ngagpada ti panagkatawa ta. Oh my God! Gayam. Kunak no siya klag tinakadlaw. Ngamain, agkarkarupa ta. Uncle nak nga ron. Agpadpada ta nangisay. Kaanakan ka nga ron. Agpada ta iti panagkatawa. Pangamaan nak nga ron. Sige man, Uncle. Agkatawa ka man. Si Kamat. Na, sa balya talaga. Hanggang mayat lata. Sa bagay. Hindi mo tultuladan ti katawa. Uy, suka ti agtultulad iti katawa. Saan mo? Ay, andyan orasan. Ha? Agalas 8 gaya man. Idepuntan titibay. Ha? Abay nga inidap mo matan si buy-buyain ta makapakatawa. Agungot ni Antem. No, lumabas ti panagbuyak iti TV iti alas 8. Ha? Kastanya? Dusaan nagtumadan. Anya nga iti dusam. Aguri ka, ilambag ta na ito remote control ti TV. Ha? Ay, gusto nga ron din, Uncle. Yung kamaturugain. Tama nga no si kantumanan ti agkupin iti nagidaan niyaw. Nay, kunak man nagpalod ka ako nam, Kapitan. Ay, isa kagawan. Malay mo, tagmirinda aklangan. Na, apay ayan numalumain, saan kan ngagpalod? Jak nga min iyaw awit iti bala ti cellphone ka. Ay, pati cellphone, imbawalan ni Maribanang kan ka. Iparit na nga ron. Nagadot, iparparit na. Ay, kastagayam. Nag-stricto itan. Nagadon ti iparit na nga aramidan. Mayat matkit di, Kapitan. Taidi ka na uray mangmangan ka, agsel-cellphone ka. Siyempre at taado ti katitiks ko.
Pati kano idinaltutan ni Maribanang. Inununang pailat nag-selfie, mate. Uwan, puno data. Iso arumbang laalimitaran ni Maribanang ti panagusar mo iti cellphone, kapitan. Darasam ti agpataray ko, ano? Sana mabalin ang marabian na kasumangpot iti balay. Dumagas ta kumapay amakisat. Na, Sabay nagatuti nagpipintas at si Jai. sana mabalin. Amumatan yan tayo. Ungtan na ka manang. Saan lang kaugod na. Dosa, nakpay. Sa bagay mo't kiti Sa kulan na eksakto alas 6. Kat adda akong iti balay. Sige, kumpet ka nga raw din iti lapayag mau. Na, Parta ka kunti agpataray. Op, ha. At datan dito'y balayo ang kail. Alas 6 ay? Kal alas 6 na. Umunag ta na. Agore ka. Ha? Apay alinapdan na. Sakbay nga umunag ka. Ikatam ti sapatos mo, Wan. Kan uray siyak. Wanang kail. Ungtan na ta ni antay no isarag ta ti sapatos ta. Banang dungaw. Yahoo! Apay, masabol nga dayuhonan no umunag ka. Agulimag ka. Unang kail. Adda pa sarabokan ka. Yahoo! Iso day ta nakasupot nga igamaw. Para gayam kini anti day ta. Uwan. Adaak dito'y kusina. Nagatag ko na ito ipagpagatang mo apang kulay. Di ta po raw abuok ma. Ay, talaga? Inteng? Kumusta nga tinagmalam dungaw? Ay na. Ay na. Nag-sweet kayang. Ay, sal, dapay kiss na. Sige. Agina na kayon kanikwarog. Tamabiitan ang maluto to'y sidaan tayo apinikpikan. Wow. Kunak tumit. Di nakaisip na ang time. Ha? Antay. Oh, apay, kwarog. Kuantay. Mabalin ka ding agsat kami kini Uncle Kao. Ay, wen mabit lang taikan ka iti paggatang mo. Ha? Angam nay, saggay sa kayo laang way. Wanang tay. Ay na. Mayatang kay. Ay na. Naudyak manin anangan. Kapilitan na siyak manin ti aginaw. Saan ko arog? Siya kun. Ha? Apay nga si Kangkay. Siyak mat at talaga ti para kalunkun kun para inaw. Ha? Uray na udyak anangan. Uwin. Day ti paglintagan dito'y balay. Ha? Bye-bye amon, kwarog. Ni uncle mo, ti makaamo dita. Umaykan, tagbuya ka iti TV. Ay na. Nagmayatain. Sige antay. Umaya kaon. Makapasangit mo ti buy-buyan tanggal. Garot ko arog. Hindi ko nagtumot kan ka. Iyakan mo iti makapakatawa. Di mo mo't kayat. Aguray Kangkay. Kasla. Kaslaan niya. Kasla karkarupa tapay nuwag sangit ta. Ha? Kita man day tarupam nagsangit ka. Sige. Stop. Ha? Nagalasak mo't gayam no kasta tilangak ngagsangit. Si Kangay mo tanggal. Kita mamatirupam nuwag sangit ka. Ha? Ustan! Nalalas ka pa'y nuwag sangit ka, Angkay. Ha? Kas kalan nakapangan itinaata amangga nga dasili na. Tila'y bagbagam. Inak man la maturugan. Sige, Angkay. Inka maturugan. Oras ang tipan naturog, mau. Nay, kapitan, si kamag ti agwal-walis, dito'y arubayan niya. Nasapa nga mid anak kariing mare. Naggagat kan? Numalpas, aglampaso akpay. Ay, kasta kumamot ni Badung ko. Katsuruam ang agtrabaho. Disiplinaam. Kasta ka diti inaramid kan ni Maribanang, kapitan. Una. Iso nga ita, natulnog akon kan kuana. Awanin ti balunat makitam. Indulin nan di balunat na, kat di na kon balbalunatan. Nga men, tultulong akon iti trabaha. Saan nakamatgayam anarigat a disiplinaan ni Nanabanang, kapitan? Ngamkit di,
ti agasawa ag tinulong da iti trabaho. Tapno na saya at lata tilinangan da. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengan.